Sveti Joanikije Crnogorski Bogić. Sveti sveštenomučenik Joanikije Lipovac, mitropolit Crnogorsko-primorski, rođen je 16. februara 1890. godine u Stolivu u Boki Kotorskoj, od roditelja Špira Lipovca i Marije Damjanović. Osnovnu školu završio je u Prčnju, klasičnu gimnaziju sa maturom u Kotoru, pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru i filozofski fakultet u Beogradu. U Beogradu je položio i profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta. Rukopoložen je u čin đakona 8. a u čin prezbitera 10. novembra 1912. godine od episkopa Bokokotorskog i Dubrovačkog Vladimira Boberića. Od 1912. godine do 1918. godine bio je protski kapelan u Kotoru, a potom parah u Lastriji. Od 1919. godine do 1925. godine bio je suplent gimnazije na Cetinju, nižoj ženskoj školi, ženskoj učiteljskoj školi i cetinskoj bogosloviji. Od 1925. do 1940. godine bio je profesor prve muške gimnazije u Beogradu. Kao udov protojere izabran je za episkopa Budimljanskog krajem 1939. godine. Zamonašen u manastiru Rakovici od mitropolita Skopskog Josifa i proizveden u čin igumana. Hirotonisan je za episkopa u Beogradskoj sabornoj crkvi 11. februara 1940. godine od patrijarha srpskog Gavrila, mitropolita Skopskog Josifa i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Nektarija. Iste godine, 10. decembra, na vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora izabran je za mitropolita Crnogorsko-primorskog. Mitropolit Joanikije je upravljao Crnogorsko-primorskim eparhijom za vreme Drugog svjetskog rata. Sarađivao je sa italijanskim i nemačkim okupatorom i podržavao aktivno četnički pokret. Cetinjska bogoslovija je radila jedina od svih 5 bogoslovija u srpskoj patrijaršiji. Sa 70 svojih sveštenika pokušao je da izbegne iz zemlje pred naletom komunizma, ali nije uspeo. Svi sveštenici su streljani u Zidanom mostu, a mitropolit Joanikije je prebačen u Aranđelovac i tu je ubijen juna 1945. godine. Grob mu je do danas ostao nepoznat. Sveštenomučenik Joanikije je stolovao od 1940. do 1945. godine.